Yep. Where are we going? We're heading to Kylie's mansion. And you know who is Kylie? Kylie is the Antique. One of the owner of many farms here in New Zealand. And here she's the is Joshua. Joshua's employer. Look at the cows. The flowers. Look at the flowers. Wala na. Right. Taras lang. Look. Whoa. Is that a statue? Statue pony. So neat. Hey Dubs, get the cows already. They're horny. They're full of hordes. Look. Oh, look at that. Kita mo na part. Mancho na part. Tingga. Dula sila bay. Dula po ko bay. What do they play? Chart? Cricket, no? Cricket ka naman grasshopper ba ito? Yung dakom-dakpon. Muna lang dula dari pero sa Pilipinas pa na. Dako po. Kaya si Bakbula ng Pilipinas ba? Open kayo si Kylie, may gapaan niya siya mga empleyado. Man employer, di ba gapaan niya siya? Pagi murag river. Sama ni? Lake na Bard. River na part. Supay Lake. Matawag na. Iyan sila ng yuta ba? Nakuha ka eh. Daning yuta, dili sa division. Nakuha ba eh? Mas balay Wala na ko atulog sa kanong namugot si Kylie ka nang nag-text ka. Iubos mo ng payout ato, 470. Ay, nagbutot si Kylie. Katong yung ka ba, hindi mo na-ignan kaya bad mood. Ha? Bad mood si Kylie ba? Nag-ubos ang payout ato, 470. Payout sa Gatas. Per kilogram. Nagbutot si Kylie. Oh, pas aram to siya. Grabe garden ba eh? It's not a diesel. It's a teasel with With a soul. you know afro. Gapo kay balay, Din iya. Wala. Grabe ba eh? Nagkabisita eh. Wala ako kaya na eh. Wala ni magkano. Gusto. Wala. Chikas ba eh? Chicks ba yun? anak ni Kyle. Yan ba sa 15? Grabe mansion part. Wala mawala tag video ni. Mura tag ignorante. Yung bidala. Wala ka. Balay ba ni o building? Sa kailan na mo kanang Mura man ni convention center. yun 8. Grabe ka chick. Hangta. Maigo. Diamante. Sigo kayo. Oh, nako. Tao na. Adik to? Para